بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murah-murahan mga palanggungan hakam Islam yarinay sab kita niyo ha zaman na to pagpatumtum piatumtumiha antara na to insyaallah subhanahu wa ta'ala ha waktu ini in pangadyan na to tungod paamoy in gantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kiyanta hatiap-tiap ya panjari niya at iniya ingkatan sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala katan piapanjari ni aun siya gantaan aun tubtuban ini at tukatantan na biyabay takato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala asal alam sin Quran mahamulya asuratul Qamar ayat kapatang tagsiyam aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ay khalaqna kulla syai'in muqaddaran maktuban fil lawhil mahfuz minal azal in katan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala aun siya tubtuban ni giaganta sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta siyo sulat asal nakauna rin hakatan piapan jari niya ini qadar piapan jari sin Tuhan na Rabbul Alamin sarta inyan yadto ha ini lauhil mahfuz siyo sulat sarta inyan halawang pangjagahi sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari mga ini katantan tiap-tiap piapan jari niya aun siya parsukuan niya pakaniya in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia na bukon biya si pagpapanjari hakatantan piapan jari niya nakabidda ding hakatan sabab in pagpapanjari ha manusia inut-inut siya bukon amuin lugnak makaminsan bihan imian na din Allah subhanahu wa ta'ala kun payakun magtuy-tuy na jumatuk uno-uno yung kabayaan sin Allah ta'ala pajatuhon wat maling kanin manusia magad siya haamuin ini inut-inut magtagna bihan sampay maubos siya at iniya indahan niya biya na sa pantun sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hapo na to Adam amin bukon siya laong ta magtuy-tuy jima tuwat malaingkan inut-inut doon hayaon naramik yan ini sa hambok kiniring ha mga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod ha amin ina sin ini bata-bata amin juma turoon halaw man sintian niya inyad tukar na amin hikmat sarta ulong iban kasi sin Allah ta'ala ha amuin babae nagdara sin bata-bata alawang tiyan niya karena di manjari lugnakon makaminsan sa parkala mabugat hambuk babae dumasin bata-bata halawang sintian niya inut-inut siya sumulig doon halawang sintian karena bang siya saroon doon magtuy timus kagintian amin laong ta magtuy lumaggo parkala ay tumahunit mabugat hambuk babae
na inyad to karena ulong iwanlah sa sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin inut-inut yung pagpapanjari kanya. Manjari aun hadis biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala sin ini pag papanjari hakya dar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis lang niya panagnaan, haddatsana Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik haddatsana Syu'bah anba'ana Sulaiman al-Amash qala sami'tu Zaid ibn Wahab an Abdullah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfah thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik thumma yursalu al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id wa walladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la yajma'u la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira' wa yasbiqu alayhi al-kitabu wa ya'malu bi'amali ahli an-nari wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Amuinin hadis amin lang niya pagtawawon ini bahasa Arab tungod pa amin manusia labay sereng nga amuin aun siya tatawur pagtawahon natin niya amin inut-inut magtagna bihan beta doon ini panagnaan laong niya ini naghadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam in aki Abdullah ibni Mas'ud doon ini Abdullah banglaw niya in hadis in riwayat Abdullah inyan magtuytuyan riwayat Ibnu Mas'ud bang siya niyan ang long niya rawahul abadilah amin nagngangan Abdullah katan bianakan Abdullah Ibnu Umar Abdullah Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Mas'ud imaana niya in mga sila ini nakariwayat sin hadis nasabot yan to katantan sila bihan rawahul abadilah nabang siya tukilaon pakani hambuk-habuk din kanila nasabuton bang laong niya in riwayat Abdullah in manunjukikan Abdullah ibn Mas'ud atawa amin nga nantuod siya Abdullah ibn Mas'ud atawa Abdullah ibn Umar atawa Abdullah ibn Abbas atawa biya na simbiyay takukain na inyad tuwang siya laong niya rawahul abadilah hati niya in mga silayad tukatantan nakariwayat sin hadis naman jari doon ay yahon biyayta nila wahwalong niya as-sadiqul masduq in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nagriwayat pagtawakulong niya as-sadiqul masduq in sadiq pagyanon lang niya ma'nahu al-khabaru bil qawlil haq at niya impagyanon sadiq amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin magbabayta magsusuy-suy sin himumungan kabunnalan at niya mattan may di mattan pasal inhibayta ni katan bukun daing kaniya sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hangkan yatubunnal sabab in biyayta niya kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala amaddu wal masduq ma'nahu alladhi yusaddaqu lahu fil qawl
Impagian unlong niya masduk in maana niya amoy in bubunnalon in katantan sinimubungan niya. May di bunnalon sabab inyadto daing hatuhad Rabbul Alamin. Di man jari panghimutingon. Imbang himuting kaniya bang siyari makapagtawbat in siya langta mangayang kayang palomnar ka. Amoy yadtuin ini biyay takatusin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biyata niya long niya man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Isiyo-siyo imang himuting kako sa mata-mata na biya siya sin nagtakama lilingkuran niya halam sina pinagkajahannam. May mo hipang himuting simbukonin himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam guwa daing kaniya amin kandiri niya. Buat malaing kaning kataan gumawa daing Allah subhanahu wa ta'ala. Biya murasim piyang himuting intuhan Rabbul Alamin. Ang panay mga yan, di majato halawman na to, labi-lamin hajaman na to, ini mataod na nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Manjari, doon hayaon lang niya, biyata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Bunnal tuod in hambuk deng kanyo mapun in pagpapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin rahim sin ina niya kapatan adlaw in siya nutpah hati niya in nutpah ini tubig pa masi doon halawman sin tiyan sin ina in ini halawm sin kapatan adlaw hati niya doon siya, doon hayaon, na ini, langta, mapinda siya sumuno, thumma yakunu fi dhalika alaqatan misla dhalik. Damikyan, mabot na isab siya kapatan adlaw puas sing kapatan, mahinang na siya alaka. At isin alaka mo na yung dugo, makumpul na siya, dugo, bihan thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik pag-ubos yan turang hadugo mahinang na siya unod nakumpul madtubihan naroon hayaon wa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh pag-ubos lang niya roon hayaon dumaak na in Allah subhanahu wa ta'ala malaikat amuyin pahuyupan na siya sinyawalihan niya ini paarhuyupan niya sa sin sin nyawalihan niya doon hayaon tumagna na impagkamano siya niya wihan na doon hayaon long ta kapatanadlaw iban kapatanadlaw sa kira-kira hangga tustag kauhaan adlaw doon hayaon jumato na siya hambok mano siya. Pag-ubos niya, wa yu'maru bi 4 kalimat. Doon hayaon, doakon na malaikat dagdarasin upat long ta pakaradyaan amuin hitukbal kaniya. Amuin hipapasulat doon haon in rejiki niya. Ibang katubtuban sin pangumulan niya. Ibang sin katan mahinang niya rihalaw man sing gumi ini. Halugay niya buhi. Wa syaqiyun aw sa'id amuin katan sin amuin hinang doon hayaon mangi mahinang niya iban sin hinang marayaw kapag kuyag niya haadlaw kana na ibot lang niya pa Allahu Ta'ala amin wairun Tuhan dukaing malengkan siyara wunnal to din hambuk dain kanyo long niya la ya'malu bi amali ahli jannah himinang na siya singkatan sinhinang sintaw sulka hatiroon ha ini amin hinang nakaamu ha amin diara simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam marikato tanyo ummat niya hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira sambil insuok niya pasulga biada kuman long ta ini hangasta yaon payasbiqu alaihi alkitab na pag-ubos lang niya kaunahan siya sinamuin
kitab amin biasim biya tatakain na yadto siyusulat yadto halawin mahfuz amo na impagyanun qadar fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha manjari hawak tiyon makahinang siya sinhinang sin ini taunar ka serta abutan na siya sing kamatay na roon naghihinang sin taunar ka na doon siya laungta kaitungan sin amal katantan in siya tumahinang taunar ka wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha pagubos lang niya bunal to din hambuk dagkad nyo inihinang niya rin hakatagna niya nakasayuri hadun niya ininang niya katan hinang sintaunar ka amo na hinang karuwadan sin Allah subhanahu wa ta'ala panulang kaniya katantan sampai lang niya inar ka masuok na kaniya biya sa kira-kira lang niya biya mga hangasta da kuman atau hangdo para kuman fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha pag-ubos lang niya doon hayaon makahinang siya sin amin hinang sin tausul ga doon hayaon sa milyabutan siya sin kamatay niya naghinang sin hinang sin tausul ga pasuron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palon sin surga amoy tulong tain biya mga luparagbos sin ini kahalan sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk mano siya nabihad tuin kita katantan tungod paparkala sin amuyin ini jumatu atiap-tiap hambuk kato naman jari in pagbisarahan taro na ini amin kiyadar sin Allah subhanahu wa ta'ala lain haparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar bunnal tuod ingkatan taan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala aun asal katubtuban niya aun asal katubtuban niya uno pia panjari labi-labi na to di mano siya aun katubtuban niya sa baboy ron mahinang amin kakkal din diha babaw sing gumi ini ing kita kataan pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sing kamatay kullu nafsin dha'iqatul maut ing kataan ginhawa pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay bang maabot na in ajal niya hati niya bang maabot na in kiyadar kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon nari na siya laungta makakanaw manjari mo na munahati yun na tuon yung pagyanon kadar uno in kadar laung niya al-kadaru yadullu alal kudrah in kadar manunjuki pa amin kudrah kusog gaos dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hayaon kudrah in magdakan niya in pangingat niya ilmu niya dumakan niya magpajatusin hinang niya manjari doon hayaon in ilmu doon haon damit yan mangdahi kaniya raysab in amin maksud niya himinang in yan tukatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bang wayroon piya panjari kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin maksud sin pangatayan mo himinang kaniya wayroon jumato hinang hasabab ito wayroon mabista amal bang wayroon hinang amin to na in amin maksud iban sin himumungan magkakadyan tukatan sabab ingyaon tiyak dil sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yaon hatiap-tiap manusia amad to na in ini beta doon haon in ini giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala in katantan uno-uno doon haamuin bang mahinang na si manusia in hinang yaon doon nakakilahan bistahon kaniya bang unin na hinang niya kimugdan kaha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa wala ini kimugdan buat malainkan inhinang sintiap-tiap hambuk manusia doon ha ini parkala ini wayroon jumato hinang pamarayaw iban pamangi buat malainkan subay awon ijin sin Allahu subhanahu wa ta'ala amad to hati niya subay awon ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari in amuin parkala
long ta ini in katantan aun doon haon long ta ini giyakan ta sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga tiap-tiap manusia sin amin mahinang niya pakarayawan iwan pakangian hati niya aun parsukuan niya asal aun sulga niya aun narka niya biyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya yung mga kadaan amuin nakasusulat doon di takaingatan yung mga yadtubang unin nakasusulat amuin biya sa pantun bangkaw manaw ring habay mo biya bayta ito sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw long niya timingkang na ring habay mo karna manaw nakaw gumawa dahil halam simbay mo aun dua asal doon tumpukan nagtatakad kay mo na doon hayaon bang ing kaakaran mo tumpukan yaon amuin long ta mga malaikat na in ikaw rahon nila katantan pa amindan ikabatok mo katan pamarayaw. Na bang isab, in panaw mo yaon, pagtikang sinsikim mo ring habay mo, numaog kaw, pagubus in maramo, bihan, makaharap kaw madto pa, amoy in, tumpukan si mga jin, narahon nila, isab kaw nila, harap pa amoy in, ini panulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na yan, hambuk ding ha mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, apya panjarin niya, asupaya, in kita amuin di kita makapagsusod pasiyusyo buat malengkan impagsusudan takin ng wabaranta sabab biyabay tang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala asal sin marayaw iban sin mangi iban in kita riyaak mag-ingat sin mangi iban sin marayaw nabang sa upa mamakahinang kau sin mangi di kau makaian lang mo ya Allah ikaw yung nagpapanjari sin mangi bang mo sabi ni wala diul ka ako di sa ako ni makahinang di inyad to biha sabab yaon nakato kita na magbaya magpajato sin kiyadar kato nabang kita makahinang sinamin mangi yaon ingkatan sinamin mabatok mo hinang amurain asal nakasusulat kay mo amutin maurol mo katantan biha na amoyad to na inilaw niya pag iyanon doon haon in pag iyanon lang niya kadar ma'nahu hukmullah amunain hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalul ulama al-qada huwa al-hukmul kulli al-ijmali bil adal hati niya in qada lang niya amunain hukuman nalangkom katantan in amuin pakaradyaan kabuhi si manusia dunhan pakakahinang niya pakatantan amuin katubtuban niya pa amuin kahinapusan na sin waktu niya bihan hati niya lang na ingkadar hati niya hambuk kajayaon ding mga parbahagian sab may ta bukonin katan kaya sulat kay mo amin mapajato mo sabab ikaw'y magpi si mangi iban si marayaw ikaw'y magpajato kaniya bihan nabang mapajato mo amoy in harap pa marayaw in maurol mo katan amurain kaya susulat kay mo damit yan day sab bang siya in maurol mo katan amin mangi amuray sab in mapajato mo in asal amoy in ini kaya susulat kay mo sabab uno-uno pakaradyaan di jumatu bang in Allah subhanahu wa ta'ala di mag ini langta wayroon pangduli sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya intang kaputan singkatan pakaradyaan hangkan na pagtawakon si mga ulama in ini beta kato taniwihan natin niya paman addala anit tawqif bang siya nag ini lang tatindo ka ng niyaning kaadilan doon hamatok maun pasud na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luwa na tuod in undang-undang sin kama Islam amna yung Quran hati niya tindo ka ng kaadilan makaddoon hayan lang ta doon haon maka ini batok siya madto pakatan amoy in kakuyagan niya ha ini susungon lang ta waktu hangkan na pagyanon lang niya in qadar pagyanon qadar law niya sirrun min asrarillahi ta'ala
ikhtassallahu al-alimil khabir bih. In pag-ianun qadar, in ini rahasia, dahil nga mga rahasia sin Allah subhanahu wa ta'ala, isa niya rain makaingat. Wairun makaingat piya panjari niya. Wairun makaingat. Bihan. Sabab, inyan lang niya, di abutan sin akal sin piya panjari, iban pangingat sin piya panjari, uno-uno na pakaradyaan, dahil hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siyari magdihil ijin ha iniipon niya. Palam ya'lamhu nabiyun mursal wala malakun muqarrab. Wayroon makaingat kanabihan karasulan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai mga malaikat way makaingat sin pag iyanun qadar. Isa-isa ra sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in bunga sin qadar bang mapadyato na impagtawad kaniya qada bang siya jumato na naamad to na hasabab yan biya bayta kato asal aun bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dahin kan Abdullah ibn Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadarin hatta al-ajaz wal kayis. Laong niya in uno-uno, katan sin uno-uno, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya ini tiyutupot doonahon laong ta bang ibarat timbangan, aun timbangan niya, bang ibarat amin ini laong ta gantaan, aun gantaan niya asal, bang biadiin. Hatta al-ajaz wal kayis, sampay lang na si mga tao amuyin, di makapadyato sin hinang. Hati niya in siya ini aun doon haon sipat nyari makapa ini jato sin amin hinang. Kaya susulat ito katanta. Wal kayis, iwan si mga tao amuyin yaon kanya in ini gaus sa katantan uno-uno pakaradyaan ini panggausan dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-umur ad-dunya wal akhirah yahat pakaradyaan halaw man sin dunya ini iwan sin susungon pa adlaw akhirat. Kakausan niya ito padyatuhon sinubok manusia amon yung pagtawahon al-kayis. Amon na yung mga tao ini laong tayaon kaniyain katan pangingat iwan sin amuin pag-ayad katantan atungod parkala pagpadyato sin hinang miya makadaing haamin kaadilan sin Quran iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imana niya maksud niya lang niya anna kulla shay'in la yaqa'u fil wujudi illa wa qad sabaqa bihi ilmullahi wa masyiatih. Ingka maksuran niya lang niya ingkatan tan sin uno-uno jumato halaw man sin amin jimajato halaw man sin dunya ini di siya jumato buat malaingkan nakauuna in pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin pagbaya niya. Siya in nagbabaya na amoy adtuin amoy in kahalan long tahatungod sin parkala pag ianon long niya qada wal qadar. Ini manunjuk kay pakatan in mga amal na to atawa in hiwal kignot kahibal na to inyan misan pa in kaonan sin hiwal yan matarang kato taniyo nagaayad kita niyo katantan in mga parkala yaon sarta in kamaksuran si pagpadyato sin hinang yaon di yan jumato bang bukon siya labay reng haamuin pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa babiri kato kadari kami sa makasiguro yan amin yaon kay mo in gaos in kusog in kaya in katantan amin makasiguro ko long makatanto long no bihay ni katan sambahayangon ko adlaw ini 5 wakto pasal sin kusog sin pamaranan kuan makakausan ko yan na inyad to parkala yan to rin mo masiguro yan to Allah Ta'ala in magpadyato kanya sabab di mo kaingatan haot sinamin wakto pagyanon mo to adakala piyananam kausin bukon mo kabayaan lang ta aun doon masakit di mo mapadyato ataw aun piyanaw mo ka na mahal ka in pagpanawyad to
bihan pag-uus nalikap kau sambil asal mahinang mo ipagyanon mo 5 waktu wayroon mo yadto agad na hinangkatan. Pasal uno, ikaw ini kulang in Allahu Ta'ala jukup-jukupan siya nagbabaya singkatan. Hangkan na di ka makasiguro mong kaumanaw na. Lang mo humarap ako harap magtubihan. Way mo kaingatan, hawak to pakawharan niyon, lang mo dumatong ako magtupalugal bihay ni, aun naramo tao nagtukon, ibayta mo na sambil inwakto lang niya, magbak kita lisagang po. Nanumbaog ako mga lisag siyampa. Dito na ako tumakad kay mo. Bihan. Amo natin bayta mo, haramo, adahon mo magkita. Pag ubos ikaw to'y intiyakaran niya. Para ikaw nin imian, ako nin tumakad kay mo rito. Magbak kita rito sa gangpo, mayta, sabab doon na antara kauharaan. Traffic, di na kau makalabay. Aun na aksidin bihan, di na kalabayan indaan. Pag ubos ito, ikaw mabaya kau mig, bihan si bibog kau paulihan, di ka makaig, pasal nakipit na kau sa sakatan dugaing. Di na kau makaig. Bihan. Subay na nakapuas mga duang kajambihan. Ang payad to nahalulay inamindaan ito rimayaw. Nakapanaw na kau pagkat to. Amo to nagtakad kay mo iyan mo. Ako na tumakad kay mo rito. Mayta. Sabab Allahu Ta'ala nagbabaya singkatan. In waktu siya tagdapo. In kita rihilan na dyan kita waktu sin waktu yan. Ang kanaon waktu waktu rihil ka to. Doon kita malugi. Bang tari ayo po ton in ginawaran taron ng mga waktu na sabot yan. Naamo yan tuin pag ianon doon na yan. Naman jari in mga mga palanggungan na kami Islam, suway na to ingaton marayaw, way makatantosin, amuyin, susungon ta. Di kita makasiguro. Hangkan na suway ring hawak to pawak to, diyajakan na tuin ginawaran na to. Labi-labi na bang kita tumunay sidakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin pa ngayon na to buot kaniya bang mayan niya taymaon inamin na hinang tawak to yaon. Hangkan na in piya uuna kato panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unong parkala haamuin di pa kau makatunay simpyang dakan sin Allah Ta'ala amuin hihinang niya tawiat mga yukaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sibu daon na hinang dosa ibanway na hinang dosa. Ubos sadya sumalam, yato na isab, mga yu na isab kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta mga yu tawfiq, kaniya, habang mayan, inamin na hinang napadyatuyad to, kimugdan doon na karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad tuin, amin mapatut batukon sinambok pahambok lang kato tanin. Naim mga yan, mga katotay manghuran, in mataud doon dahil ha mga pangadjian doon ha ini, kato, tungod paparkala amuin ini pag iyanon kadar ini sabab di marakan ini ha lugay takabuhi impagpadyato tasin hinang biha na misan sadyain parkala amuin ini mataud ta wala nakahati tungod papagpapanjari kato taniyo sin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon sa inilang ta parkala ini biya mga maluhay katantan mabugat. Labi-labi na amuin ina nagdasim bata-bata halawman sintian niya bihan biyayta sing Quran wahnan ala wahnin landutod mabugat magsusungin bugat tiap-tiap magsusuligin bata halawman sintian bihan nasarta doon hayaon malukay siya ipaton si malaikat halawman sin rahim sin ina niya impagsulig yaonin malaikat nagjajaga. Biyita doon na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wakkalallahu birrahimi malakan wa yaqul ay Rabb nutfatun ay Rabb alaqatun ay Rabb mudghatun fa idza arada Allahu an yaqdiya khalqaha qal ay Rabb Zakarun am untha asyaqiyun am sa'id famar rizquh famal ajal fayaktubu kadhalika fi batni ummi iniwiyay ta doon hay ni aun tuy malaikat nagjajaga sin bata-bata halawm sin tiyan sin ina
bihan simpagsulig simbata-bata pagtawakon nung niya malaikatur rahim. Malaikat halom sin rahim magjaga simpagsulig simbata-bata. Halaw man sin tiyan niyaon bihan. At niya ingkatan amin upat na sabot doon hayaon dahon niya bang siya gumawa na maripadon niya ini karena in upat yaon amanat sa lago-lago sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Suway niya yadto pag ang gautaan din di hababaw sing gumiini. Ba't bang niya na kaya pag ang gautaan doon hakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya patindog niya yung kaadilan niya doon haamuin ini undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyan to na tiap-tiap magpindain amuin pagpapanjari pagsulig sin bata-bata halam sintian doon hayaon in malaikat umagso pa Allah subhanahu wa ta'ala umasubo daing haamin tuwig pa siya sampay roon mahinang na siya dugo sampay mahinang na siya roon unod sampay doon hayaon ini amuin bang mawaya nin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hinangon na siya manusia mahinang na siya ini manusia parahan na siya sa mga parkala upat na sabot ito kain na amin biyeta na ito kain na in rejeki niya in amin tubtuban sing kabuhi niya in ini masan ng kasiya atawa laung ta halawng kaliruan siya inya to katantan damikyan ini hiasubo hiagso sin malaikat ha Allahu subhanahu wa ta'ala sampai pa amin makakuha na siya mari pakuha kini akuha hati niya mari napadunya amo na himinang na tumunay na sin ini dia akan kanya sin Allahu subhanahu wa ta'ala nasa wabiyat to biya na sin amin hadis long tabias sa takain na ito ay in parkala to ini sin amin paghinang tasin amal di ta masiguro ang kanawayroon magsiguro iwan di man jari kau imyanin ako ini ta usul ka sa ako ini di mo masiguro yan sa may ta wayroon makaingat sin amuin kiya susulat ka to how no kita makabutang hangkan na kita suwaydaran mangayo biya simpagpangayo sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an long niya ya Allah bang ingkiya sulat muka ko bat amuin ini long taharap pamangi ando ini pangayon ko kay mo pindahi kako madto pa amin marayaw biha amod sa mayta inya to katantan di mo masiguro na amot yung pangayon to pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta iya akaran nato sin hibal nato sin hinang nato biha to biya kanu marim Khattab mangkan na siya kiyanganan Faruq sabab hawakto sin jahiliya nakalando inamuin ini kakahinang sin Umar ibn al-Khattab indugal niya sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam biha sa sumakawa hawak to si ini simu din pag-iman palom sindaghal niya sarta miyad to na siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsyahada doon hayaw napinda ing katantan amuin tiangis niya pa Allah subhanahu wa ta'ala pindahon niya ing katan kahalan niya asabi itong yanan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Faruq at sin Faruq ini amuin longta ini makaingat sinamuin piagbiddaan si mangi iban marayaw sabab liyawayan niya ni mangi katantan biukit niya na paulihan amunin hinangon niya katanin marayaw nangkal niya tumangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala banglong niya ya Allah in kaya susulat doon haon bat karna kaya susulat kako bat karna aun mangi mahinang ko ando pangayon ko kay mo dihilan na kako in marayaw amo na pahinangan kako in marayaw hati niya mangayo taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hapagbaya niya amin mahinang katantan in marayaw nasuway bihad to in pagpangayon sing kita sabab may ta Allahu ta'ala raim makapinda sing kadar yad to halawman niya in kadar yad to in kiya susulat in katantan manusia halawman sin ini gumi ini lumahil maripagumi kuno siya lumahil kuno siya tumagna maun sabab kaya ingatan nasal inamuin
mahinang niya ina, iban si mahinang niya ama. Kuno mahinang niya ama, iban mahinang niya ina. Inyaon. Asal yan, kaya susulat na, katanta. Kanari mo kaingatan hisuin ini, haway pa kaw di majaturi, wayro makaingat hisin ama niya, hisin ina niya. Bihan. Na, amoy, na sabab ito, bang mo mapangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, manjar ito mapinda. Sa mayta, uno-uno pakaradyaan, amuin way pa di majatuh, aun waktu ring hasabab simpangayo patuhan Rabbul Alamin, panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala mapinda. Mahita, biyabaita sing Quran mahamulya. Intuhan na to Rabbul Alamin, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, wa indahu ummul kitab. In Allah ta'ala manjarin niya papasunin nakasulat kato mangi. Pindahan niya pamarayaw. Bihan. Damikian day sabiasin, ini kaya susulat marayaw mapinda pamangi. But siya in magbabaya. Nasa beto, puno kita ini amuin dulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasubay kita murul sinamin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Dahil mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi luba na tuod, in kita ini paingat pa Allah subhanahu wa ta'ala doon. Ipagyanon magpaingat kau patuhan Rabbul Alamin, bukon kau kumawa tao, long niya, ya tuan, ya syekh, ini-introducean ba ako pa Allah ta'ala. Baitay ba Tuhan Rabbul Alamin, sinan ako inibihin. Di, baran mo subay. Baran mo. Nakuno, doon nakataan simpakaradyaan mo. Yari kita nahalom sing gumiin. Ta'arrab ilallahi pirraka, ya'arif ka pisyiddah. Ingatain Tuhan mo, hawak to kau mahayang. Nabang kau halom kasigpitan na, biya na sin waktu ini. In Allah Ta'ala, misang kau di makapangayo kaniya tawang, bang muhihin ang ingkatan kakuyakan niya, na dumatong intatawangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato. Biha. Hati niya, ingkatan sinamin kasay mo, doon mo, ipakita pa Allah Ta'ala, magpakita kau kaniya, ingkasay amin dihil niya kay mo yan to, pakayon mo, paamuyin, biyang daakan niya. Bihan. Hati niya, gaus mo mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imataon sin, ipaingat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sin amin sin, kiyaon kay mo, alta kiyaon kay mo bihan. Ipaingat mo kaniya, doon hawak tuyaon, sin piya kay mo siya, doon hakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In alta yan kay mo yan, pila-pila bilyon, atawa milyon, atawa hambok pilak. Bang inyan katan piya kay mo roon ha aming karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahinang kay mo. Mahinang kay mo. Na bang siya bilyon, piya kita mo in Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya din yung pagpajatukan niya. Kung siya mahinang kay mo, bang siya balabi-labihan na roon, di mo na mausi pa kayon pag ginawabaran mo, iban si family mo, kadtuan na pa Allah Ta'ala balikan, hasupaya mahinang kay mo. Maana na hipagsarak ka mo. Sabab na insarak ka ini, di pagkaragdagan, insin, sinsarak ka. Gaman lipatun pa sin Allah Ta'ala bukon pilang kalipatan. Bihan. Aun waktu bang inalta yaun kay mo bihan, amuin hitapok mo, ikuan, di na sin Allah Ta'ala kanapan. Di na. Pasal ini kau hitapok mo kaman. Nabang yan to pagwaon mo, ganapan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anfiq, unfiqu alay. Biyata yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag napakakaulong niya, napakahan kau sin Allah Ta'ala. Sa mayta, pag kita sin Allah Ta'ala, kapanganulan to isin alta ko yaon, biyos ko kanya yaon. Mabaya siya mahinang kaniya. Sa wabiyan to niya piyag napaka. Nabihan yan. Anfiq, unfiqu alay. Pag napakakaw, sinalta amin yan dihil ko kay mo, asupaya mahinang siya kay mo. Ay impiyag napakahan mo, waran mo. Bangkaw napakaparuwaing tao. Biha. Sabab niya ba ita, mataod-tuod hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biha, la yu'minu ahadukum an ya'kula wa jaruhu ja'i'. Katoy kuno.
Di mabista bariman, inambuk Muslim bariman, magpakasub siya sing kakaon niya, aun kaya ingatan niya, hapang daig niya, di makakaus kumaon makatuwang ka, dumang kaadlaw. Di na bahagian. Biha. Nakita ka? Bistaon ko ay pagiman, parahal, ikaw nag-iibadat, siya sabi ito nag-iibadat na isab. O sa pasalan niya hadya ito, wala kau naguno, wala kau timabangkan niya, singkabuhianan niya, nahinang kau bukon bariman. Kita kau yan. Naamo yan mga palanggungan na kami Islam. Na mura-murahan sa Allah subhanahu wa ta'ala, tungod paparkala ini, laung ta, tayod turun ta, yung mga hadis na kasud di haamuin, pag iyanon ini al-qadar. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan awak turu kaing ganapan nato ing pangajian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.